Salama sita musule sende sidu pakaboro siulu solanasang lante penanda bisaran na buang matua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang lata basa lan atu yate sia lata perangi patu borong na solanasang dia lalan mai Pak Pudian kasera pulonan 5 angka misa saya lakopitu. Pak Pudian kasera pulonan 5 angka misa saya lako pitu. Apa dolo lata basa tu kadan na puang mai komi ta palaku Pak tunduan ta amas sembayang. Ki patingo mati olo malabi mi tu katuang ki opuang matua do suruga mendadi korean sumangaki. Belan na ia te katuan ia te inang apami. Sia ka lan riami. Yang motoki mangando kumu ia te katuan nenne bali lalam Pak porami pagarri kan di mesa laburangki. Ya ke mamali kan ni opuang la orangi kadami lan atu ya te. Pena masallo tu kiranuan la upatudukan kitandai apa patu borona sia pamatoko kan opuang la umpogaw ilan alu katuangki. Kan sangan na puang Yesu kirampo mati olo malabi mi o ambe daw suruga masambayang. Amin. May komi antara ban umpenanian puang anta unarak di buntu batu oto na kasalamaranta. Belan na iya mo kapenombanta siya kita tu bangsa na kambi siya domba na pelisu pala. Na dipakondi na kuwa mengkaola siya umpudi puang matua. Mengkaola siya umpudi puang matua. Silu kaboro lan puang Yesu Kristus. Den misa pia mo nemang mura pa. Tu birisan unturu kasih pulungan sia kamisaran lan kombongan. Den pisan an nama ulelean batu macerita lako panditan na lan kombongan na kuah. Ya tombeku senga ke dioi gereja na senga duka ke dioi banua. Apa ratu na sanga to mangura ya to? Apa na patarru tu lelean na nakua? Ia ana dio gereja ya tombe ku birisan mak kamaya siya matuttu menani umpudi puang matua. Apa ia ana dio banua? Tukunan mengkarang birisan sengke ma akada kasaar kabang. Tumuk kumbang umpak diki penana mintu tahu lan banua. Ondong pi anamukun metang doi. Dadi inang mak dadolindo dua mbeku. Siluk kaborok lan puang Yesu Kristus. Tomak pudi lamai Pak Basanta atu ya te umpokade lako kita kumua. Na tambai tu tomak pudi tuto Israel la umpudi puang matua. Belan na yaman na tu kapenomban tae sengak na. Na kita duka tomak pudi konenne tuto Israel umpenombai di atas sengak. Ya moto na pak pesanan ni sana pak pakilalan ni tomak pudi to kumua. Lendo kapuan na tu panganta siapa parakan na puang matua lako taun na. Ya tu pak kabro na puang sang tinti tomang lah. Tu unala mase mintu dombana. Sia ia tu puang matua ia modatun na lino. Sia mintu isin na lino lan nasang 5 makuasan na puang matua. Sia inang manasa kumua puang matua umpadadi tu mintu saka sayanna. Siulu tu dipakaborok lan puang Yesu Kristus. Ya tepe tambah siapa pakilalan na tomak pudi tantu kumua rampo duka lako kita solanasang. Kumua anta tontong umpudi sia umpakalabi puang matua. Apa tangia kumua ulelean manna ulendu imanna penanian. Sangadinna latapogau ulendui kamengkaulan lako Pak porayanna. Taperangi sia tapo pembuai lan katuan tatu parentana
siapa porean na puang. Lameng kau la duka ki lako puang, tento domba urangi sia ungkana saiga maranna. Tomang lana ana undi unturui. Sia na pengkaulai tu mintu lalan, sia pepa tudu tu mukun di pak pesanan lako kita solanasang. Di kua ana ia tu kaunarrakanta. Umpudi sia umpakalabi ka penombanta. Tae nama angge di poulelean sia tae patunna. Sangadinna lapayan sia membua lamintu agan katuan tak kyallo-kyallo. Tumintu na kalau na penaan na puang matua. Amin. Tama sambayang. Purde subanga puang matua tu kadami. Ada imokan siapa matoto mokan umpo gawi. Di kuah angki mukun bang umpudi-pudi puang matua. Ulen dui penanyangki. Ulen dui pas sambayangki. Ulen dui ka birisangki umbasa kadami. Sia ulen dui penggauran mengkau lah mati olo malabini. Pabatak mokan opuang siapa matoto mokan ni. Bem mokan kaki nami. Lansangan na puang Yesu kima pure sumangat. Amin. Rampoin deta tu kadan na puang matua. Tontong bangki palaku kumata subscribe te kadan na puang. Sia tapak bagian nila ko sang mane sang baineta. Pure sumanga puang matua tontong umpasiria ko may kamarampasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.